Ya mumeze gute bantu banjye, reka twongere twizere ko mumeze neza kabisa. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku musore witwa Kagarara, ubu none akaba ari kubarizwa mu gihugu cya Ghana, ahari gutemberana na Ashton Hall, akaba yamwise we ngo ni Ashton Small kabisa. Hano akaba yarerekeje mu kiriya gihugu cya Ghana, tukaba turarebera hamwe ndetse n'itafari Perezida Paul Kagame yashyize nyine kuri nuza kuri Kagarara kugira ngo agere aho agera, ndetse byose turaza kubireba mu kanya gato. Uyu muhungu bamwita Kagarara, akaba ari umuhungu w'imyaka isaga muri 35, akaba yarafashe indege ajya mu gihugu cya Ghana guhura na Ashton Hall, aho abantu benshi kabisa byabatunguye, aho yatangiye gupostinga ari kumwe na Ashton Hall, ndetse ari no ku kibuga cy'indege cya Rwanda kabisa. Hano akaba ubu nonaha akaba ari kumwe na Ashton Hall, bari gutemberana, bari gukorana ibintu byose kabisa. Ubu Ashton Small ariwe Kagarara, ubu akaba ari umuntu kabisa ufite izina riremereye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ubu yabaye international. Ndetse uyu muhungu Ashton Hall, uyu munyamerika, akaba yahuye na Ashton Small. Ubwo Ashton Small mwumve, Kagarara akaba yaramwemereye inyubako igera kuri miliyoni 100 ku bihumbi 100 by'amadolari. Iyi nyubako akaba ngo Ashton Hall akaba ariwe uzayubakishiriza Ashton Small ariwe Kagarara, akaba ndetse yamubwiye ati tugomba gutemberana ibihugu bya Afurika harimo n'u Rwanda. Finally akaba bazaza gutembera mu Rwanda. Rero abibazaga ngo ese Ashton Small ariwe Kagarara yageze muri Ghana gute? Hano visa akaba ndetse visa murabizi ko muri Afurika bajya batugora kabisa, ugasanga bari kugushyiriraho igiciro cya danje cyangwa se igiciro gihanitse, bagashaka kugorana. Ariko Ashton Small ariwe Kagarara, hano kabisa itafari Perezida Paul Kagame yacu yamushyiriyeho, akaba ariwe wamuhaye visa kugira ngo ajye guhura n'icyamamare Ashton Hall w'umunyamerika. Ubu ngubu rero bakaba bari kumwe muri Ghana, ndetse kabisa ubu Ashton Small ariwe Kagarara akaba yabaye international. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi ntibibagirwe gukanda subscribe hano kuri Global TV Rwanda kugira ngo ukomeze ukurikirane amakuru menshi y'ibyamamare ndetse na politiki n'imikino byose biri kumwe. Ndetse kabisa tukaba turarebera hamwe message Kagarara yakoze ku mbuga ziwe nkoranyambaga, atumira Ashton Hall, amubwira ko kabisa u Rwanda rwiteguye kumwakira, n'ama-challenge menshi, kuko amubwira ukuntu yahuye na Speed, byose kabisa arabimubwira. Reka ntangire kabisa mwiyumvire ubu butumwa. Hi Ashton Hall, my name is Wizzy Enoch, but most people know me as Kagarara. I was born with disability, and for many years people told me what I could never do. Instead of listening to them, but I chose to prove them wrong. Today I invite you to Rwanda, not only to compete with me in fitness challenge, but to discover some things much bigger. Come and explain the beauty of Rwanda, the land of thousand hills, and witness the incredible potential of people living with disability. I want to show you that disability is no inability. Across Rwanda and Africa, there are thousands of talented people with disabilities, breaking barriers every day. Their stories deserve to be seen by the world. And by the way, Ashton Speed came to Rwanda. We competed and I beat him. So now I have one question. Guess who's next? You, Ashton. Come to Rwanda, train with me, compete with me, explore Rwanda with me, and together let's show the world that greatness has no limits. Ashton, Rwanda is ready.
The challenge is waiting. I will be waiting for you. Kagarara from Rwanda.